Kendo sirikal mamalo Koten County ma Narok ogolo siem mager ne rowere marocho kwe kinde ng'anyo mamuol kendo kwalo mwandu koloso e seche manoromo gi jodongo e gwenge ma Total e boma ma Narok. Komishona ma kaunti no Kipkech Lotiatia osingo mar kedo gi kong'o kod yedhe mamero ji kokwayo jodong gweng'no kod jotend dini mondo nywak lwedo lweny makamano. Apisa mawuok ka duol mar kedo gi yedhe mamero ji Nakada, Christine Koshal, nohum nono kaluwore gi medruok mar kwan rowere matiyo gi yedhe mamero ji e kuonde mag thieth kokwayo ni rowere matiyo kod yedhego mondo many kony mapiyo. Siem makama biro ndalo adek kende motelo ne odiechieng' Sabasaba mihingo higa ka higa. Wengi hata hiyo maandamano mengine ni illegal, yani haijaidhinishwa. Kuna ile pia sheria, wewe unasema mambo ya sheria ufuate pia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ushavunja tayari, hauna kibali. Na inasemekana na sheria vile OCPD amesema mkutano yote public gathering ama ni lazima wana nini? Kibali. Sasa hivi rehabilitation centers zinakuwa karibu kujaa kwa sababu watu wamegonjeka kwa sababu ya mapombe. Kumbuka kwamba mtoto akiingia kwa pombe ana drop kwa shule. Kumbuka akiingia kwa pombe ndio wizi unaingia. Kumbuka akiingia kwa pombe na mihadarati ndio heshima inaenda chini. Yale mambo ambayo yanafanyika katika town hii ambayo ni ya uhalifu haitajiki mara nyingine tena. Hii biashara katika town hii ifanyike kwa uzuri. Kuna county commissioner, sio hapa tu tunasema iko pombe. Na watu wetu wanaumia katika sehemu mbalimbali.